choina machui tongan governor unari mena amani satli dudi agenda tongan ba ade kari wanu ba kari demand to satli khangaroi India ki prime minister to home minister amaktan di noi MLA ni phuga mari duna tara ama yaudra su ni phu mari di lai duna ni phu mai di manungda kunsa tang di chuna punna salaga free movement si han biuna haiba ngamoba free movement ja han biuna dharana amdang di governor ki mamang dani oigera BJP ki thamban sanglen doigera thamchet sanglen doigera pungkhaim de protest to biyo na khoi na protest of lai khoi yaw ki ne Manipur da free movement chaling biona na khoi diet leitaba sarga na thoi do na khoi ruling MLA sing ne na khoi khudong sa ba ngai rim ne doi khoi uye na khoi toi si PRC na khoi gi manung da chief minister gi yet aba leibadu shop tau khi matam da pak lok thong matam da noi na sarkar semgani na khoi madu ngai da leibdagi na khoi gi MLA saukri dagi na khoi na thuk tabani khangi governor da phong hai ba ngam dam ni khangi prime minister home minister da phong hai ba ngam dam ni khangi nahanoi praja singna jiri gi angang taruki leikidaba ato leikidaba kaman babu hingna samar phil mangan ki matamda praja myam na hok matamda MLA sing mayumda praja myam thomjin ba matamda mapan de Delhi ra kai de leina ki ba chene ki ba myam MLA thi phangdana lon ki ba mawam adugi political party ki leader ki yumda praja myam na sangpada water cannon capsule laga ningtham da ge ahing da satra sati kya da torture to khiba dubu ade usanaroi ge yamna kaujan thi ge na kau khradi khangde manipur baza memory adu khang phatta badi natte adu main ot khib kangbu du aikoi center na adu to kadi ada to tadi aikoi pham thadu kani MLA thadu kani na lon khib sing dubu usi makhun da lai khraba ba noi bu yam pham thadu ni wai dinate but haujog jikti na khoi majority ni na khoi gi khutal lai Manipur ing tapan ge Manipur shantion ge Manipur ki chathok chachin yan ge Manipur se ikoi gi PRC lo thon ge si na khoi gi khutal lai majority na democracy da majority na salba Delhi da parliament da ahing amada na khoi na pa bill myam ma ek myam na khoi na pass tawe khoi na pass tawe na tawning ba whatever aduga Manipur ki damakta jo Manipur ki president suspend animated suspension thambai chu pass tawe Manipur ki adumaina Manipur ki MLA masing jamba majority na Manipur ki laibati Manipur ki MLA sing lep kadam ne Delhi de chalaga ji na namaste na ad lepaga mamai hangani yeng mangam dabida lakpadu natte Manipur ki marai bak haujok jik Manipur ki majority oiba MLA sing ma khut lai Manipur muthat ke Manipur sahi kun jo somaina num lehen gyar so na khoi khut lai bane ai khoi di congress MLA manga ai khoi di minority oi bane ba ai khoi di na khoi na tau sai ba mai kai tu dai khoi na khoi gi na tung inge man thau shi thabi ge haujik sai khoi MLA sing di ready le na kya hai kiram no sida tumina lesioner ga prasada awai khum political hun manate di harga khudong chaba phangka da relief camp lai beisini nauk singbu politics ta orga athen pot khana ngau hol laga nak naki azu sa ko baini adu to baini nak naki khulai ne sinai Manipur ki history Manipur ki pari Manipur kan ga doise na koi da ni haim satin ga laga no gi ga no sa ki ga no Manipur kan ngai dam chang oina khut khala koksan banga me sana satin kan ba sugumba leader sing se individual oina natte lanai oina nuai ta to bi gano Manipur da ta seng namaki Manipur nung siba tar gadi si tanja si dadi sakchu political party ki pulap thadoga aikoi majority oiba aikoi ngasi majority oiba community sinatro chatpa hande hai risi chatpa hande hai majority ki chatna ngai ki decision loga dabju majority oiba BJP ki MLA na khoina natraba BJP ki MLA and BJP ki chatmin hai MLA na khoina decision loga stand am tadi lobi yoba pung khaim tadi protest am tadi yoba natragana na khoina memorandum am tadi irga pishan yoba Manipur ki sarkar da home minister da thamai manung da tarani manung da aikoi MLA na khoi
निफू मरी नोंग तो सपियो बो सेक्युरिटी जेट कैटेगरी होइगेरा वाई कैटेगरी होइगे स्कोर पुरगो सो नखोय अंत लाथो सपियो नखोय न सत्रगा नखोय न सत्रगा प्रजा द हुई थौजन बु थारगा प्रजा सिबना ब कीदना सत्पसु यावख्रेब अवाफम द लाप कांगु यावख्रेब उचिना चिन्ना प्रजा सियम एखोय प्रजा सियम फमले हौजिकी मतम सिदा प्रजा सिंगसिना टॉलरेट तौरगा पेसेल लेरगा लेबसे प्रजा से लाइगी सकलोन पुबा मणिपुर प्रजा ने हाइदब ngमोय प्रजा सि असावबो फाजलगा थवाई सि चागासु सांगना आइगी प्रजा निको आइगी जाति निको एमएलए ओइबसिंगजे हाइना मखोयगी मायक्त करीबो हाइब ngमजदे सुमाइना अदुबो अखोय रेस्पोंसिबल पॉलिटिकल पार्टी अमगी अखोय नदी हाइदब यादबगी हाइबने सिदा बीजेपी की ओइना बीजेपी के स्पोक पर्सन सिंह पेनेल सिंह लाखिदब कुइरे दुबु बीजेपी की फेवर दा जों थोरेब मीसिंग नसो आइडेंटिटी लोचिन बगी मोटा सिदी अचुंबन सिनी अरानबन सिनी हाइब ngमो इम्पर्सोनेशन तोब कवे महुत छिंजलगा लाना प्रजादा नसीगी स्टेसिदा बीजेपी न मरोन थोगा बीजेपी न खुमो ओबादु ओरगदे एखोय येंगसेबा टीवी डिस्कशन दा हाइसेब अदो टीवी डिस्कशन नोइना कौरिबा नखोइना सु पार्टिकुलर पार्टी हौजिकी रूलिंग ओइबा गवर्नमेंट एनी टाइम सेबा ngamiba मेजॉरिटी ओइबा अदुगी स्पोक पर्सन कौबियोबा अदु नतना हाइगे कांग्रेस नत्रगना अतोपा पार्टी दा काउंटर तोंगाई खुनी कोइना थोपगी मानबदौना स्पोक पर्सन एन हाइप तारगदी प्रजा सि कंफ्यूजन द थम्मे मदुई कंफ्यूजन दु क्लियर तोमिना बतंगाई फदेब ngasi ekhoi gi wari se ekhoi gi majority oi MLA BJP ki MLA singna wahan bani haiba sida kari ka ngai le riba sigi matang da any violence nate yamna kul loina any jaga am da khanna nei na si open noi ba forum da khanna nei na min na si ekhoi na la la merna ekhoi gi statement do ekhoi withdraw to jage ekhoi kana do no tai na do si to whom we should blame to whom we should make any complaint ekhoi na दिल्ली द लेब प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दुसु बीजेपी की लीडर न तब्रबा नखोय मतम दे ngang खि बताबा बीजेपी लेंगे द हराव रो नु चुरिंग द nga फाव रो थंबान लेना सात किबा ngasi थंबान लो ngasi की पात लित्रबा लेकंग लागी थंबाल ओरबा मणिपुर सिदा अखोयना थंबान की जत ngang ngai होनबदा इफुट्टा लेरेना इजत ngang ngai होनबदा लेफुट्टा कंगगा सिदो अदुगी टाइप अखोय मणिपुर प्रजा से कंगगा सियन बै फिल्म द थंबा सिदे मसि तौबिगनो अदोंगी मेजॉरिटी ओइबा अदोंगी एमएलए सिंग चोंथोकबिरो अदुगा नखोयना नखो फोंगना थमोय सेंगना मणिपुर इमाबु नुंसिबा तारगदे अखोय फ्री मूवमेंट याहंदग तारगदे अखोयगी ओइबा अपुनबा डिसीजन लोगनी हाइना गवर्नर द प्राइम मिनिस्टर द सेम सेदमते इबियो मीडिया द थोगा मणिपुर की प्रजा खुदिमक वारी मरु ओइना अखोयगी सिनमी सिंग द हेन अखोयगी डाइवर की सिनफम द लैरुबा सिंग सिनफम थादोनरप फावबा यावरे हाइबन सिंगो तोंगान तोंगान मफुम सिंग फोंदोखेबा तारे आइबा अखोयगी होजि होजि थेंनर सिदा पीआर लैंगाकना तौरिबा सिदा मणिपुर द शांति हंजिलकपगी फिवम असि ममी उशिलक्तगी फिवम दनि फोंदोकपिरिबसि सिदि वजारि कमायना येंबिये पीआर लैंगाक अखोयगी ngasiगी टॉपिक सि पीआर ना अखोयगी फ्री मूवमेंट अमदी शांति सि असी गारंटी तौब ngamdre पीबा ngamdre हाइबा टॉपिक से असी हौरकपगी सिदा अहानबा अखोयगी मणिपुर अमदी इंडिया गा लैनरिबा सि खितंग मतेम तंग हाना थमजगे मणिपुर सि अखोयगी इंडिया की अपुनबा पॉपुलेशन से 2011 की सेंसस की मतुंगिना अखोयगी इंडिया पॉपुलेशन 1.21 बिलियन ने बको 1.21 बिलियन ने सि मनुंगदा अखोयगी मणिपुर की पॉपुलेशन सि ओनली 0.24% खक कनबंगम में 1% जो देखो इंडिया के अपन बगी पॉपुलेशन दा दैट मीन्स इंडिया की सी मणिपुर की पॉपुलेशन सी 28 लाख कुंभ खक तने है 2011 की सेंसस तक मसी डाटा ने गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिकॉर्ड है कोई के पॉकेट पे पुथोगा पंगाय हाइबन नती मसी मणिपुर की पॉपुलेशन सी इंडिया की ओइने याम पिक्खे माइक्रो माइनॉरिटी ओइने लई रहबनी 1% जो दे हैबनी को सिगी मनुंग दा कोई के रिलीजन वाइज होइना 2011 दा कोई मणिपुर की लैरिबसी हिंदू रिलीजन दा 41% क्रिस्तान दा अमका क्रिस्तान हाइबसी बोथ कम्युनिटीज होय गदैनि 41.2% मुस्लिम दा 8.1% लै मसी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ 28,55,794 2021ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 12,03,870 ꯈꯛꯇꯅꯤ that means only 41.39% khak Christian masingna 11,80,442 that means 41.29% kalli Muslim na 2,40,333 only sina 8.4% kalli aduga other tribal religion haitare atopa tribal religion singna 2,33,994 makoi 8.19% kalli no religion am phole itaba kambu si 0.38% ni 1% jaude other religion count of the religion khara lay maduna 0.36% ne aina haisi all together lakpa matamda ekhoi Manipur ki data si chap jan yang pada India da ekhoi si adugi matik Manipur ki population je micro minority oire simade ekhoi Manipur punmang na khangmin nam sange amna ekhoi si North East ki maroina North East chu Assam di maroina Hindi khar lon ba jaga oi banina sak chu chu mainland ga khram mane North East ki Manipur gumpa Nagaland Mizoram Arunachal aduka Manipur si maroina ekhoi ki Hindi speaking oi daba adu aikoina mainland India da satpa matam da maroina Manipuri singsi race ta caste ta wari boba tongan ba loli da sakta chu da khara chinjak ta khenai haina tathi tawoina in mainland India na taubi ya na hanak marcho numit khani mamang da Mumbai Maharashtra da Manipur dagi mi mari nupi yam yawarga tathi tawoina taubi nai sai khara dagi masigi culture si mainland da ekhoi si minority oiba maroina Manipur gi mi sing si tathi tawoina taubi ba nupi angang sing da adagi chingki minki ekhoi gi naton number kambuni adu to kambuni Hindi haita ba kambuni na khoi phore ekhoi gi kaino ma da handan yeng badagi Delhi police ki commissioner oi bhaitare IPS Robin Hibu si IPS se mang masamak si Delhi police ki arm force commissioner oi thamaga North East ki any problem lakpa matam da mana direct dil tawdana ko na di khar mainland India na North East ki keno si protection piba hawe na lay sumaina lay ngai tanja sida akhoi Manipur da hoje problem am thogai si ngasi hoi Manipur da tangka kya da akhoi gi khusim gi oiba haiba tare Mui khana vested interested person khana khusem gi oiba violence communal violence kha thoalli hana mamang da thon gi violence singa do matam gi matungina matam gi sarkar na praja singa solve organization ki do handak 2023 gi May gi tang ahum da gi thoalli ba violence sidi amaka masi loisan ba gi tangkak se adu ki batik jamna matam changman ba pot amoi khre Jamban bapola mo ikriba sida aikoi na signary si matam sidi India da paliba maruina aikoi ke tamotom sa siobiri waru biya de BJP ki panbi state singda communal violence thokal leba mas nasi history na sakhini matam mamada aikoi gi Manipur da June 19 gi thokiba matam da su kanana palimna tum khangi du ne bako Manipur da su hauji ki 23 ki May gi tang ahum da thokpa matam da sigi violence si lerga aikoi Manipuri maruina major community si Imphal da ki aikoi gi thokpa yadre khotre madu sarkar thadu ga pyar la ga di phagadra aina makhalaga pyar la su hoi pyar sahi ama phakada tha nipan phazal aba nipan henzal aba pyar sin amaka aikoi gi praja sing ji free movement ngam handre makoina even Manipur ki governor si India ki president ki mohot chilwinwi governor na free movement da sat pe yarne na Imphal dagi senapti kangpu pilal ga bas thaba matam da lambi da thinga sat pangam handre governor ki mission fail hoira that means BJP sarkar ki mission fail hoiba sa India ki oiba political party achobam ni sarkar pairibani haina India na makhau pongna atopa country kaya gi mamang da democracy sat palaiba kam ni haina lerga pick khaba Manipur state chi India ki population da 1% phaba yongna kanba ngamjadaba Manipur se segi sida Imphal dagi atopa district amta sappa ngamhandaba free movement ngamhandaba se thawoina makki BJP ki agenda ra haina khandaba ngamde Chigi mathakta amaka Manipur gi chathok chachin makha gi road ta surface road ta satpa yadrana problem lai ngai si manungda
एयर रूट है तारे इम्फाल गुवाहाटी इम्फाल सिलचर इम्फाल दिमापुर पाइगदब लंबी सिदा फ्लाइट टिकेट से लुपा लिसिंग तराइथोइदगी तरांगमादगी इवन ngarang han ngasi ngarang gi numit khani mang do flight ticket yengba matamda imphal guwahati na lupa lising train thoi changwa le matamda imphal kolkata na only 8500 laye. That means Manipur gi imphal dagi guwahati si chattabi yadaba mi compulsory laigani khalaga thawai namaki airlines kampu na suta tanghal masida India government na su monitor tawga Manipuri singi damakta akhanaba ama phawa civil aviation na machi yengsan bi ma pholai te Manipur praja na yam kan hai Manipur ai khoi hojiki irang sina satpa yadinge maram sida marak sida chattaba yadaba layeng bagi masala ek tam bagi whatever sana khona bai chatta yadab si air flight ticket si khad handan bi handabadi ladi hengalale sigi marak sida maka aikogi Maharashtra gi Nagpur haiba do head office oiba atwai dagi kamakpa nungsa sorama Manipur da haijil laga hauji de Delhi de ship tore ga aikogi near hena chaw office Nagpur gi dagi hena chaw office aikogi BJP palak padagi Delhi de ship tokreba aikogi DJP gi Delhi ki zande wala haiba si da ship tokre masida ki kam thorak pa man ba hu khra si Manipur ki laimai de sangsal laga masida nang aduni man aduni nang aduni na issue si divert ta holaga Manipur da taw thon ning da ba hai hai ning da ba pan ning da ba waham pham yam palle ba masi thoi nam ki BJP na ngasai gi leiba conflict se ki issue si agenda si divert toga atopa lambi em de sanangai honarabra madugi mission duna to patagadi another amaka thoning daba lakadra haibagi gyan taba lebak basa taba Manipur gi praja kya intellectual kya nadi madu deny tawe yaning dem no adumai togano adum ba nasa nasa gi selfish khudung chaba khragi damakta hu kama kanu haina kanna lauri ba sida state sarkar sinasu tumin lairi adum ba taba communion oiba violence ki mong man ba adu communion speech hatred speech nang pa se BJP ki government dadi nasai gi ekhoi gi khoi dak pa dong harau ba dong towe mase ekhoi gi laibak thi bane ekhoi gi Manipur gi so laibak thi bani India gi so no me India gi so laibak thi bane auna Congress na always high base secularism high basida khut thabi gano secularism da khut thare BJP na amdi BJP gi sandok masa mareng makoi gi lon na thamjaba front end me amam makoi gi singjin masa mareng singjina madu khudung jaba lo ngai hon mioi individual 1% 0.2% gumba khadi vested interest sai gi manghal leba ado housing leba phibam sida BJP sarkar na PR thamaga same BJP government Manipur ki MLA singbu simsar pahenda ba khaki wane ba Manipur ki MLA singbu cabinet minister pahenda bane ba aduga khutti sammanana Delhi gi center ta leba BJP dun sammanan tawre Manipur governor si maming ta gi oina leba male maya yaudra male adu oi batargadi PR lebak laina free movement tawhan bangamdraba Manipur da shanti purak bangamdraba adu oi batargadi Manipur gi assembly si totally dissolve to biro haibasi praja section kya dagi intellectual kya dagi social minded oiba mi kya dagi haiku aphamle masi political demand ka kwa natte even ruling ne laiba majority ne laiba Manipur gi BJP gi masen gi marakta gi su ngarang han makoi gi sanmi nei MLA sing dagi su hair abut ne ba assembly si complete dissolve tawraga fresh mandate ama lawraga anob election tawraga ekhoina prajana Razagi Sakar Shemjabani Hen Pari Habase Narangan subject to correction Wanguirum the Gimali Honorable MLA no Machin Tong Hyper Yaurobane Tamoy one of the Manipur Nuxida Balate Manipur the Popa Manipur Masa Mitilon Manipuri Lon Manipur Chinjak Sabamina Manipur Nuxida Balate Manipur Nuxidi City Lamakang the Narang Dagi Mito Miacha Mapalam Dagi Natagana Manipurgi Manipuri masa nattaba Manipuri lon ba nattaba mitom lak pa nati Manipur nung asengba saktam ubanga moiba Manipur imagi masai gonda leijarpa Manipur macha singnadi Manipur nungsigane ba whether BJP oigera Congress oigera JDU any political party ma ai political party amada da blame tawroi political party kuding muna amna upai lei malaktab dagi ngasidi aikoi gi communist party na ngasidi pen down isai or su tawrage haigra leise masi अखोई की खांग बंगमक्तबने माइकई खुदिंगमक्तगी सिविल सोसाइटी के आने लाउरमी इमा इंडोन के आने लाउरमी छात्र नेशन के आने लाउरमी मणिपुर शांति बुरो होइना ngasi
नोंमै काप्तबना शांति पुरकपनी हाइब तारगदी यामना लानबो वहनथोक ओइगनी याम लानबो वहनथोकनी अना हौजिकसो मणिपुर की मेजोरिटी ओइबिरिबा गवर्नमेंट हौजिकसो एनी PR सस्पेंड से हेक रिवोक तो सरकार सेमगेन गाइरिबा अदोंगी BJP की मेजोरिटी लेबे MLA BJP के चटमिने MLA सिदो नखोइना गवर्नर दा इंडिया के प्रेसिडेंट इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने नखोइना मणिपुर की दमक लौगदब स्टैंड से यम क्लियर ओइना हाइबिबम संगे मणिपुर कंसियारगदी था खरक तंगाइरे सही मनि तंगाइ सही तंगाइरे 2027 इलेक्शन लाने सिफाउगी मनुंदा MLA की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड MLA की टोलोब MLA की फैसिलिटी मधुगी कलक पिउरनो तुंगी जेनरेशन की दमक खनबियो मणिपुर की सही चाम की जेनरेशन की दमक खनबियो नखोई तंगाइ फदना था खरसिदे सैक्रिफाइस तो ठोकपियो ममदे अखोई कांग्रेस की ओइने दे हाइरेना पुलप अखोई थादोक इंडिया दा पराम तंबी साइबनेब सिदा खांगदना लेरे मेजोरिटी न लेरे ख्वाइदे नुंगाइतबसे सीट हुंफु लेबा असेंबली की सीट सिदा अम लेखिदगा सु 54 लेबा सिदा माइनॉरिटी ओइबा MLA कांग्रेस की MLA मंगा सिनने पांगन थोकना मणिपुर कनंगाइ रो तो होनबदने चप चाबा अखोइना पांगन थोकप ngमदबसे अखोइ मरमदि माइनॉरिटी ओइरुबनिना अखोइ वादु चटप ngमदे अखोइना फनाम लावी गवर्नर द पिसली प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट द मणिपुर प्रजा का खुचम नरगा मणिपुर की असेंबली से डिजॉल्व तौगे तौबिरो हायबा अदुबो माइनॉरिटी की वाता बीदमने इंडिया की सिस्टम द डेमोक्रेसी द मेजोरिटी द न शक्ति लेगने हायबा लिचटो मधुगी लिचटना मणिपुर दसो मसिंग जाबा मेजोरिटी MLA ओइबा सिंगना माइनॉरिटी MLA सिंगना पीरिबा कांग्रेस MLA मंगान पीबा सजेशन दो लौबीगिबगी महुत्ता अवाय खुम तौदना कांग्रेस न सरकार कांग्रेस न कईदोंगमी कांग्रेस न ताइसन लेरेबा अदोम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदबा BJP की BJP के चटमिनरिबा MLA मंगा लेबा तरुक लेबा मसिंग यम याउरी मखोइ सिंगदुना मणिपुर प्रजा थमोइ सिंगना नुंसिबा तारगदे असेंबली डिजॉल्व तौबियो अदुगा अनोबा इलेक्शन तौबियो अदुगा मणिपुर प्रजा अखोइना शासन तौजरगे हाइबगी मतमसी यौद्रिब्रा हाइबो वाफमसी अहानबे राउंड थमजगे बजै कोई PR लेंगाक सि लोइसिलकांदा फ्रेश इलेक्शन तौरगा अनौबा कोई मियाम की ओइबा माइंडेड लौरगा अनौबा गवर्नमेंट अमा सेमबगी अपामदु कांग्रेस साइड की लैहाइबनी दुजम कोई अहनबा राउंड सिग नोजा लाक्सगे कोई हुजि हुजि की लैरिबा इरांग सि थोकपगी हौरकफम की मतंगदा कोई जतुम चाना पनमदसु कोई पॉलिटिकल की खुदोंग साब लौना भोना मतमदा कांग्रेस नसु इनसिनबगुंबा तौखिब्रा हाइबे वाफम भो फोंदो खेबा तारे अदुबो जसुतिनजु कोई मतमदुगी पालखिबा कोई हेक इंडिया दा मर्ज तौखरबी फाउगी सेंटर लीडरशिप येंगलपदा कोई BJP है लेते कांग्रेस है लेते की पालमलीब लेंगापसिंग इंडिया की लेंगापसिंग येंगलक्लिब मियेंगसिद कोई मणिपुरी पेनिंगाई ओइदे वाफमदुनी अदुगा हुजिक हुजिक थोलिब इरांगसिगिसु चप चाब सोल्यूशन पुथोननबदी कोई लंबी अमता कोई हुजिक फाउबा कोई चौखटपा मालेमगे लेबाकसिंगी लमजेन तानाबदा यामना कोई मकोक मथंगसिंगी कोई याम कन्न चेलिब लेबाक अमोइना कोई मिलिट्री दा करी दा कोई पुनमक कोई इंडिया से हुजिक चौखलकपा कोई डेवलपिंग कंट्री सिंग मनुंग ख्वाइदगी कोई टॉप सिंग मनुंग चलइबा लेबा अमनी अदुबो पिक्रब स्टेट अमदा थोकपा इशू सी सही अनि मखा हेन लोइसिन ngमदबसी कमाइन येंबे कोई मणिपुर से आना कोई प्रिंसली स्टेट ओइरमबदगी कोई मर्जर एग्रीमेंट 21 सितंबर 1949 दा मर्जर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट तौरेना हायरे अदुगा अखोगी फॉर्मली मर्ज तौबदुना इंडिया दा मर्ज तौदुना 15 अक्टोबर 1940 का 9 दा मर्ज तौरे अदुगा अखोगी इंडिया की रिपब्लिक फंगबदुना अखोगी 20 जनवरी 1950 दा ओइरा 20 जनवरी 1950 दगी 1972 फाउसी मणिपुर से पार्ट सी स्टेट यूनियन टेरिटरी की थाकता लेरे ना मदुदगी यंगा सु 1950 दगी मणिपुर की सिटीजन से इंडिया की सिटीजन दा काउंट होको मतमदा अखोगी 75 इयर्स खतंगाइरे मणिपुर से इंडिया की सिटीजन ओइरे बसे अदुगा स्टेट हुड फंगबा फुल फ्लेजेड स्टेट फंगबा अखोगी कैनोगी हाइतारे 21 जनवरी 1972 दा स्टेट हुड फंगबदगी हाइरगना अखोइसी हौजिक सही ओंगली यांखै गुहुमदोय खतंगाइरे यांखै हुमदोय का था खरा था मापन तरागुंबतंगाइरे है बतारे मणिपुर से इंडिया के फुल फ्लेजेड सिटीजन है बतारे मसी ओइरिसे हाइदि अखोइसी BJP नोरसु अमनोरसु मसिदि मणिपुर पुनमकना यानरबो वाफम अमनी
Indian Union da aikoisi pula matung da so aikoisi chap chaba state amagi status tu matam sana pbde aikoi thengna aduga amakasu aikoigi jumdang lebi state chingna hengan nabu state rutpi ki aikoi di haina aikoigi masigi nungai taba mayam leiba sigi la ibasida aikoigi haujuk thoiba problem si masigi haujuk ngasigi topic sida free movement we hello amadi shanti le hello piana kem to ngam didu something ngam hello haina pukhala pa topic sida BJP gi spokesperson haiga da waro gadra top issue tu da tok thokre congress ki matam da du tom da ba congress na meeting ko da la MP na mi Manipur ki inner amadi outer Manipur da kari ba MP ani she Manipur praja la kunganipan kuntra sigi sina po thada da mani masina bhot thada raga congress na masingela congress ki ani ka bane maru in inner Manipur parliamentary constitution ki MP she even Manipur ki simsar suma ki voter oiram to ine Manipur ki cabinet minister sing BJP ki minister sing do chief minister oigra Manipur ki any aduga rai sabha ki nominee oina chakibudi nominee ne ba vote la tor na khideba ado even adugi nominee tu phauba Manipur ki legislative assembly ki speaker oi kragadi party nai roi dam neba BJP ki state president na ko meeting da selaga thaban sel ne yauri du neba BJP ki adu di kumsal le maduga sona MP amana ko matam da party ki niyom da ya bra ya dabre MPC after all Manipur represent orga Delhi da thakraba Manipur ki mila kaya sin pulamna piraga thakraba neba adu lagning dabduna amani hoi atopa political party ki haibadudi sarkar ki assembly gumna natraga MLA singi khana ko matam dadi political party oina kauda bida MLA sing kaubani na ka da political party ki dudi kaufam thokte na khalam baya hoi political party singi meeting haina to bata gadi political party roi nam haigadam ne hauji ki dudi legislature sing MLA sing kauba pot oi bani na haim da baya ba adun da divert to tho rakre ba poche akhoi na hiding sidi inner line pire adu pire adagi su lo thoe aga ke basing han dare na adun da satkano hauji mang da tari ba poche adongi majority of BJP ki MLA sing amadi BJP ke satminariba BJP ki alliance khohidawna suhidawna nammin naiba MLA sing duna no matang de chalaga pulamna chalaga Manipur governor da MLA hoi tara ama sonda laktre na laikhribadu lehori bani phuga mari di lairi duna congress manga du ya hondra ga sa congress manga sa biro punna sangminar seba governor da punna sangaga Manipur ki lambi thong da akhoi ki chatpa yad sida satlanbiu haina mungtang pulamna sang haiba ngam da bro choina ma choi tongan governor unari mena amani satli dudi agenda tongan ba ade kari wano ba kari demand to satno khangaroi India ki prime minister to home minister amtang di noi MLA ni phuga mari duna tara ama yaw drar su ni phu mari di lai duna ni phu mai di manung da kunsa tang di chuna punna salaga free movement si han biu na haiba ngamo ba free movement ja han biu na dharana amtang di governor ki mamang da ni oigera BJP ki thamban sangen doi gera thamchet sangen doi gera pungkhaim de di protest to biyo na khoi na protest of lai khoi yaw ki ne Manipur da free movement chaling biu na khoi diet lai ta ba sargan na thoi do na khoi ruling MLA sing ne na khoi khudong sa ba ngai lim ne doi khoi uye na khoi toi si PRC na khoi gi manung da chief minister gi yet aba lai badu shop to khi matam da pat lok thong matam da noi ne sarkar sem gani na khoi madu ngai da lai dagi na khoi gi MLA chokri dagi na khoi na thok ta bani khangi governor da phong hai ba ngam dam ni khangi prime minister home minister da phong hai ba ngam dam ni khangi nahan roi praja singna jiri gi angang taruki lai khidaba ato pa lai khidaba kaman babu hingna samar phil mangan ki matam da praja mayam na hok matam da MLA sing mayum da praja mayam thomjin ba matam da mapan da Delhi da kai da laina ki ba chen ki ba mayam MLA thi phangdana lon ki ba mayam adugi political party ki leader ki yum da praja mayam na sang pada
वाटर कैनन कापचलगा निंगथमदागे अहिंगदा सात्र सात्री क्या टोर्चर तौखिबदुबु अदे उसन्नरोगे यामना काउजन थी गए ना काउखरदी खंगदे मणिपुर प्रजा मेमोरी दुखांगना फत्तबदि नते अदुमैन ओटखिब कांबुदु अखोय सेंटरना अदु तौक्त्रगदि अदा तौक्त्रदि अखोय फम थादोकनी एमएलए थादोकनी ना लोन खिबसिंगदुबु उसी मखुंद लैख्रबबा नोइबु याम फम थादोनी वैदि नते बट हौजौजिक्ति नखोय मेजॉरिटी निना नखोयगी खुट्टल लैये मणिपुर इंग तफन के मणिपुर शांतियोन के मणिपुर की चथोक चचिन यान के मणिपुर से इखोयगी प्यार से लौथोन के सी नखोयगी खुट्टल लैये मेजॉरिटी ना डेमोक्रेसी दा मेजॉरिटी ना चलबा दिल्ली दा पार्लियामेंट दा अहिंग मत नखोयना पाबा बिल म्याम मा एक म्याम मा नखोयना पास तवे अखोयना पास तवे मैंने तौनिंगबा क्वालिबर अदुगा मणिपुर की दमकता जो मणिपुर की प्रेसिडेंट सस्पेंड एनिमेटेड सस्पेंशन थंबाइसु पास तवे मणिपुर की अदुमाइना मणिपुर की एमएलए मसिंग याम मेजॉरिटी ना मणिपुर की लाइबक्ति मणिपुर की एमएलए सिंग लेपकदमने दिल्ली ने चलगा जी ना नमस्ते ना आद लेपगा ममाय हंगनी येंग ngam-दबिदा लाकपदु नते मणिपुर की मराइबक हौजौजिक मणिपुर की मेजॉरिटी होइबा एमएलए सिंग मखुत लै मणिपुर मुथत के मणिपुर सही कुनसु सुमाइना नुम रहन ग्यासु नखोय खुत लैबने अखोयदी कांग्रेस एमएलए मंगा अखोयदी माइनॉरिटी होइबनेबा अखोयदी नखोयना तौसाइब माइकै टु दैखोय नखोयगी न तुंगिंगे मान थावसु थाबिगे हौजिक सैखोय एमएलए सिंगदी रेडी लेना क्या हाइक्रमनोबा सिदा तुमिना लेसनरगा प्रजादा अवाय खुम पॉलिटिकल हुनबा नते दि हारगा खुदोंग चाबा फंकादा रिलीफ कैम्प लैबा इसिनि नाव सिंबु पॉलिटिक्स तौरगा अथेन पट खरन गावहलगा नहक नहकी आजु साको बैनी अदु तो बैनी नहक नहकी खुलायोने सिने मणिपुर की हिस्ट्री मणिपुर की पारी मणिपुर कनगदोइसे नकोइदनि हायम सादिन गलगा नोंगी गनु नोक्साकी गनु मणिपुर कनगाई दम चंग ओइना खुद खल कौसन बंगमे इसाना सादिन गनबा सुगुंबा लीडर सिंह से इंडिविजुअल ओइना नते लनाई ओइना नुवाइतब तौबिगनो मणिपुर दा तसेंगनमकी मणिपुर नुंसिबा तारगदि सी तांजा सिददि सक्चू पॉलिटिकल पार्टी की पुलप थादोगा अखोय मेजॉरिटी होइबा अखोय ngasi मेजॉरिटी होइबा कम्युनिटी सि नत्रो चप्पे हंदे हाइरिसे चप्पे हंदे हाइबा मेजॉरिटी की चटनगाई की डिसीजन लोगदबजु मेजॉरिटी होइबा बीजेपी की एमएलए न खोइना नत्रबा बीजेपी की एमएलए एंड बीजेपी की चटमिन हाइबा एमएलए न खोइना डिसीजन लोगा स्टेनम तदि लौबियोबा पुंखाइम तदि प्रोटेस्ट हम तौबियोबा नत्रगना न खोइना मेमोरेंडम अमतंग इरगा पिशन बियोबा मणिपुर की सरकार होम मिनिस्टर थामै मनुंगा तरानी मनुंगा अखोय एमएलए नखोय निफु मरी दोंग सपियोबा सेक्युरिटी जेट कैटेगरी होइगेरा वाई कैटेगरी होइगे स्कोर पुरगोसो नखोय अंत लाथो सपियोबा नखोयना सत्रगा प्रजादा हुई थौजन बुथारगा प्रजा सिबनाब कीदना सत्पसु यावख्रेबा अवाफमदा लाप कांगु यावख्रेब उचितना चिन्ना प्रजासियम एकोय प्रजासियम फमले हौजिक मतम सिदा प्रजासिंगसिना टॉलरेट तौरगा पेसेल लेरगा लेबसे प्रजासे लाइगी सकलोन पुबा मणिपुर प्रजानि हाइदबा ngमोय प्रजासि असावबो फाजलगा थवाइसि चागासु सांगा आइगी प्रजानिको आइगी जातिनिको एमएलए होइबसिंगसे हाइना मखोयगी मायक्ता करीबो हाइबा ngमजदे सुमाइना अदुबो अखोय रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी अमगी अखोयनदी हाइदबा यादबगी हाइबने सिदा बीजेपी की ओइना बीजेपी के स्पोक पर्सन सिंह पेनेल सिंह लाखिदब कुइरे अदुबु बीजेपी की फेवर दा जों थोरेबा मीसिंग नसो आइडेंटिटी लॉसिन बगी मोटा सिदी अचुंबन सिनी अरानबन सिनी हाइबा ngamo impersonation तो कौवे महुत छिंजलगा लाना प्रजादा नसीगी स्टेसिदा बीजेपी न मरोन थोगा बीजेपी न खुमो ओबादु ओरगदे अखोय येंगसेबा टीवी डिस्कशन द हाइसेब अदो टीवी डिस्कशन नोइना कौरिबा नखोयना सु पार्टिकुलर पार्टी हौजिकी रूलिंग होइबा गवर्नमेंट एनी टाइम सेबा ngamiba मेजॉरिटी होइबा अदुगी स्पोक पर्सन कौबियोबा
adu natana hagi bi congress natragana atopa party da counter to ngai khuni koina thopagi man badau na spokesperson en hype targadi praja chi confusion da thamme madui confusion do clear to win batangai fade ngasi ekhoi gi wari se ekhoi gi majority oi MLA BJP gi MLA singna wahan bani haiba sida kari ka ngai le riba sigi matang da any violence nate yamna kul loina any jaga amda khanna nei nasi open noiba forum da khanna nei nami nasi ekhoi na lala merna ekhoi gi statement do ekhoi withdraw to jage ekhoi kana do no time na do si to whom we should blame, to whom we should make any complaint ekhoi na Delhi da laiba prime minister home minister du su BJP gi leader na tabraba na khoi matam de ngang ki bata ba BJP lai nge da harau ro nu churing da nga phau ro thamban le na sat ki ba ngasi gi thamban do ngasi gi pat li trouble lai kung la gi thambal or ba Manipur sida ekhoi na thamban gi jat ngang ngai hona bra iputta laire na ijat ngang ngai hona bra lai phutta kang ga si do adugi type ekhoi Manipur praja se kanga sian bai film da thamba side masi tobi gano adongi majority oi ba adongi MLA sing chong thok biro aduga nakhoina nakho fonga thamoi senga Manipur imabu nungsi ba tar gade ekhoi free movement yahan da tar gade ekhoi gi oi ba apun ba decision logani haina governor da prime minister da same set am tai ibio media da thoga haibiro hai bo pham se thamjari thank you yam noise ga ki sugar round si ge badare ko ja tumsa